Maitso ra go amogela mo Moretele FM ka simolola pele ka go dumedisa bareetsi ko ga ile go ka ikitsise gore ke mme mang go tswa kae. Okay, ke a leboga. O a bolela le nna tsatsing le lekgono ke Rachel Sianego, President of Mother Nature from United African Transformation. Yena ke ngwana wa Mokotopong, o tswa villageng ye ba reng ke Bopape section. Re tlalosetse fela maikutlo a lona jaaka mokgatlho wa UAT kgotsa United African Transformation mabapi le tiragalo eno ya go ka sotlakiwa ka tsa thobalano ga morutwana ono wa ko Mankweng ko provinceng ya Limpopo. Yes, rena re le ba Mother Nature ka UAT le ra kwa botlhoko kudu-kudu. Ke rile go kwa taba ye ka napa ka tswa ka ya ka lapeng ka ya ka nyako kwa gore go direga eng. Ba ile ba ntlhalosetsa gore ngwano e le gore o na le bolwetse ba epilepsy. Ntho ile ya thusa UAT botlhoko kudu. Rena batsadi ba UAT ka bophara. Rena re ba Mother Nature re re ntho e diregetseng ngwano wa 13 years o bela grade 7 a re dumelele. Ebile le ga tletse re re ga e le teacher a ke tsore ke nnetse ke teacher o ba morutiši go ba phoofolo na. Go ya ka nna nka re ke phoofolo gobane o be a tshwanetse go tshireletsa no. Ge re tšea bana re ba iša dikolong re ba tshireletsegile o pia ba tshireletsega ke bona ba tlhokofatšago bana barutiši ba bile gore ba tshwanetse go tshireletsa setšhaba ka karetso le bana. Go ya ka lona fa le lebeletse tiragalo eno e amile jang morutwana re tla re lebeletse maitsholo kgotsa behavior ya gagwe le maikutlo a gagwe a amegile jang morago ga tiragalo eno. Ebile ke fitlha maabane ka lapeng la bongwana ba mpotsa gore bona ne ba sa tsebe ba rile ga ba every time ngwana a ba ya sekolong o ba ya ka mo morago ntlo a dladisa matlapa. So ke motho ngwana o le reng o phela a didimetse a gomo a bolele ke motho o le reng o phela bogolofadi ba gowa. Jwale ba ile ba bontšha gape le gore ge nkebe e ka ba ya ba tlhogo ya sekolo a tla ka taba e bona be ba ka se tsebe felo. Yena ngwana o ka gae o phela a gomotse ka ge ke bontšhitse seemo sa gagwe sa maphelo. Jaaka re bona ditiragalo tsa mothale yono di tswelela go ka ipoeletsa kgotsa di repeata mo Aforika Borwa barutwana ba betelelwa ko dikolong tse di farologaneng, go ya ka wena fa o lebeletse o bona e le gore maphata a maleba go netefatsa tshireletsego ya barutwana ko dikolong a dira go lekane kgotsa ba dira enough go netefatsa fa barutwana ba tshireletsegile? Nna go ya ka nna a ke bone ruri lekgotla thuto le dira go ya go tseneletse. E bontsha botse gore ye ke kokwanotlhoko and rena re le UAT jale re eme ka maotho re re enough is enough go lokile. Jaaka lekoko leno la UAT le tlile go dira jang go netefatsa fa batho bao ba dirang ditiro tse ba bona punishment e maleba le go netefatsa fa ditiro tse di ntseng jaana di sa ipoeletse gantsi ko dikolong tse di farologaneng? Rena re le UAT Mother Nature re re go tlhomama motlha re tlo emelela ra tsamaya di-village ka moka dinagamagae ra forma di-awareness ra ruta bana bohlokwa ba gore ga ngwana a tlhakane le bothata bo bo tshwanang le bo gore a ka dira a ka gomola a bolele. E kwesa botlhoko gore ntho ye e diragetsego ngwano e thomile ngwaga go feta ka November ngwana a gomola go fitlhelela a tlile go bona ke morutisegadi wa gagwe gore nna nkane sese wena wa phela o gomotse bana ba etswa ba raloka ke ge ngwano a tlile go bolela gore no the teacher o e le goreng wa mo abuse each and every morning during assembly yena o busy o ke tsela ngwana le rena re re ro tsamaya re dinagamagae ra bolela le batswadi ba bana ra bolela le bana ra dira di-campaign di-awareness ka go bontsha gore a re tsweng re boleleng ntse ke le nnaba e re fitlhe gore ntse re tse mo re lwantse ke re ka bolela ka yona gore ye kgole tshwanetse re dire rena Mother Nature ke gore ro invite banna le basimane ra ba bontsha gore ba ska re ge ba bona ngwana wa ngwannyana ba mmona o ka re ke ntho ya go raloša ba santse ba mmone jwale ka setsi ba santse ba mmone jwale ka mma ba santse ba motlhomphe. Jaaka mo letsatsing la kamoso mmelaelwa yono a tsoga a lebaganya matlho le kgotlatshekelo ya magistrata wa Mankwe, batho ba e leng gore ba batla go katla go le ema nokeng kgotsa go katla go le support-a le family ya motswasetlhabelo ko kgotlatshekelo ba ka ikgolaganya jang le lona gore fetse e nna karolo ya setlhopha se se tlang go ka le support-a ko kgotlatshekelo? Batho ba ba ka dikopanya so re na le office ya rena 17A Kuman Street
le gona gape ba ka tsena ko websiteng ya rena ya UAP, le gona gape nka tlogela di-number phone tsa Mother Nature mo go lena la re phatlalatse tsona. Before ke lebala a ke tsamaye ke tsamaya le provincial leader ya rena ya Limpopo, Honorable Dua Obodi Maila. Re tshwarisane ko re a bontsha gore rena re United African Transformation, we don't condone what this teacher did to this young child, especially she has a condition. Maitso ko bokhutlong go na le molaetsa yo ratang go ka tlogela bareetsi ba Moretele FM ka ona? Go bareetsi ba botlhe ba ba utlweletseng Moretele Community Radio, ke re ha re tsetseng pele, ha re emeleng ka maoto re le setšhaba ka Afrika Borwa ka bophara, re lwaneleng ha re utlwa fela gore go na le ngwana le reng o tlhokofaditswe, a re emeleleng re tshwaraneng ka matsogo, gobane ba re mmago ngwana ke wo a tshwarago thipa ka bogaleng. It simply means a se mosadi mang le mang a ka emelelang a e dira ntho United African Transformation e dira. Jalo rena re re a re emeleleng ka moka ka makatana man, re ska lebelela gore ke mang a se mang, a re emeleleng re thusaneng re le thari ye ntsho.